abigishwa ati izabibu ni yanyuma kandi nzosangira namwe kiretse mu bwami bw'Imana kuko yumva ko agiye kurangiza. Yesu mu kuja ku musaraba yabanje kubwira abigishwa ati izabibu ni yanyuma kandi nzosangira namwe kiretse mu bwami bw'Imana kuko yumva ko agiye kurangiza. Muri iryo joro carategwa mu gitondo ashirwa mu rubanza umuranga ashirwa ku musaraba saa cenda asohoye itangazo ati no gucungura abari mw'isi birarangiye birarangiye birarangiye. Muri iryo joro carategwa mu gitondo ashirwa mu rubanza umuranga ashirwa ku musaraba saa cenda asohoye itangazo ati no gucungura abari mw'isi birarangiye birarangiye birarangiye. Yesu acamanuka ikuzimu abahoza bapfuye bizeye Satana arajugumira isi iratigita amabuye gupfa abera mose barazuka n'ubu ibendera irashinze iyo mw'ijuru. Yesu acamanuka ikuzimu abahoza bapfuye bizeye Satana arajugumira isi iratigita amabuye gupfa abera mose barazuka n'ubu ibendera irashinze iyo mw'ijuru. Oh, n'ubu Ibendera irashinze iyo mw'ijuru. oh, n'ubu Ibendera irashinze iyo mw'ijuru. Ibendera irashinze none utondora ibya Yesu Kristo mwaricobo ku rupfu yapfuye bazindutse ku musozi Getsemani bagiye kuraba ko ari umubeshi yapfuye ariko hari umugabisha w'ingabo arabemeza bashingira intahe arakubita isarugi ati ndemeye ndemeye ko ari umwana w'Imana. Bakunzi ba Kristo nimunezerwe urupfu n'imigambi yiwe Satani yarabisanganguye ku musaraba kuva uwo munsi n'uyu munsi ibendera iracyashinze mw'ijuru. Amen. Ibendera irashinze iyo mw'ijuru. Tutambe tubyine yaratutse Uwo mwami tutambe tubyine yaratutse uwo mwami yamanutse ikuzimu aranesha uwo mwami yamanutse ikuzimu aranesha uwo mwami yugururira abera baratuka uwo mwami yugururira abera baratuka uwo mwami tutambe tubyine yaratutse uwo mwami tutambe tubyine yarapfutse uwo mwami yamanutse ikuzimu aranesha uwo mwami yamanutse ikuzimu aranesha uwo mwami yugururira abera baratuka uwo mwami yugururira abera baratuka uwo mwami oh yaratutse we yaratutse azukana intsinzi yugururira abera barazamuka ibendera y'intsinzi irahungabana uwo mwami oh yaratutse we